Apa got buhu atau buhu ang tema olenyan buhu o tema onan buhu dan lembu wate mugut cik mupum cara Payah hantar pegah mamandum seniman cara belajar sastraan budi tele dunia bidijuri huruf mati dengan matian olian mati sajan pih baca sastra nyo ke bacut sunul lun layang menya atanyan wajib lun dika wati wate dikim tema awanyan ule lun tuan mu puta menyo ke bacut yang terakhir wahai Pak Cam ino hai rakan diga nyan hana nyan ke sirotre gure lun tuan tema diga nyan di panti raja nyomi hana salah di ulun tuan bak tanggai 28 na keneng umutiara kali ulun telepon muno mu ulang-ulang hana gegerak liga nyan aleh tengut lam tika nyo ke bacut hai cesu saini na ulun putan bagatarakan anu nyong muda baik ganti tentang nyo cubang adat budaya tapi timang ledanyo dumna adat semapa penting hanaban nyan bak perkawinan bumupum jara baik sampai adat gop mulu hop hai cubang bak getanyo rakan di mudiwana nyona atadro tapakorijang atagop hai cubang taboh ulua Jino ulun cok laju mati ulun tu mikir bertajam lun baca belum nyan huruf mia mati cukup tak tinggi wate belajar oh ayah lun buna nu pikir mia huruf tente ulegli wahai saudara menyo ke sastra laju lum jai ba mine panti di manohara menyo ke bacutru huruf mati cukup tak tinggi cala belajar abu hadi ada abu hati nyo ke huruf bukatim baca bukatim cok bacaan bukatim baca dari tiga gabu hati bukatim belajar nyanyo balai buhu menghadu pike buna adik boh hati pantun dah pernah saboh sampiran awai kon dah pike mangan hati lagak tak sastra mutu kumung boh buhu mati tak kun boh hati pantun butigra mitu jino tak pegah sampai tusah dah pike tak kun ke panti yang na di manohara doh bineh laut hayat hat panti betul munan boh hati gelombang lagak lagoina jino buhu thot bekli boh hati ganto buhu munan ke cara neja umur du butro ulegli bak bineh pante na manohara maya kamunan ayah pegahli tunte tampiran li ulung buh tigra bisa kenu balik nyo buhu lain wahi culim muno ke cara ompana kun hu hamurudu laju triang gading monyo tanyo trin kedih ubanda monyo ane darat tanyo katuha baik tak keliling wahi polim hana gura kedai merdu muka bu guring kedai tringading yup asan raya ubena urang mandum penonton bu nekerling nyolong urang tringading nyo urang pangwa payah huru ing no dile nyo tengah muruno buhu ing buhu ang buhu ong itu tengok kata monglom betul pat jalo yang hana tuha mepada penerah yang hana bajo pat kun hari yang hana tala mehana bawai tentena badudo pat boh yang hana mugeda